Rimwe kuma mwena wa naikuru iri na kigiriko kurumirira kura kwa mwana wao na njira iri na kiriga. Bamiri iyo yugite mwana wa kahe uria ukurikanite ta kamawira orire tariki 18 mweri uyu thutha wake kuma kanitha. Niende ni nyina wa kamawira mwana uria urite. Mwana uyu orire mweri 10 muthenya wa kiumia. Nioimire ota kawaida agithi kanitha tondu ni muthii wa kanitha na kuria athomaga kanitha witagwo chosen generation mwena wa Barnabas. Kamawira mwanake wa miaka 18 na uria ni murutwo wa kirathi gia form 4 erikanite kwa gucoka kwao mucii itũra-inĩ ria mwariki thutha wake kuma kanitha-inĩ wa chosen generation mwena wa Barnabas kuu naikuru. Ni wa miaka 18 na ni student Goshen Boys High School. Muthenya ucio ni imire rucini agithie kanitha na athie kanitha ni magire na ihinda ria magire kanitha-ini na oima kanitha ndacokire gutucokerera na kawaida yake athiaga kanitha oima kanitha akainuka. Ni muthenya ucio thie ndainukire. Kamawira na uria ni ithe wa mwanake ucio akiaria ugite kuma mage mwana wao makoretwo makitukira kahinda karitu na kuria oritie uria ungikorwo anyitite migwate amurekererie. Pain is great and even our relatives who we are in touch with who are helping us with prayers and encouragement. We miss Jesse and we want to see Jesse back home. And if there is anybody who is holding him against his will, we appeal to you, please release the boy to come home so that our pain can end. Our pain is endless and it is affecting us very much. Hihi mwanake ucio agikinya ni kura ekirite nguo cihana atia? Kamawira muru wa nyina uria mukuru ni aratariria. Alikuwa amevaa hoodie nyeusi yenye iko na Ferrari logo kwa mgongo na grey ragged jeans na viatu nyeusi ya Sweden na pia alikuwa ameenda kanisani na mountain bike ya blue. Jesse, kama uko nje, labda umejificha kwa marafiki, labda unaogopa kukuja nyumbani, labda unaogopa ati utakosana na wazazi, tunakuomba sana urudi, tunakupenda sana. Mundu woothe angikorwo nete riboti ya Jesse ni oretio kwaraniria na family yake kuhitukira namba ya thimu nio 0722 639 597 ona kana kuhura riboti ceceni-ini ya borithi iria iri hakuhi. Jesse ni turamumiss muno, ni mwana witu na ni tumwendete muno. O mundu uria wothe angikorwo na report, please hurai thimu icio kana mu report hari borithi iria ingikorwo iri hakuhi. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, niĩ njĩtagwo Ng'endo wa Njogu.